siya celebrate ukuthi umsindisi wendaba wena ukuphi ukusubstitute okuvala ngani lokho lokuthi labakholwa bakhumbula ukuthi umsindisi wefika evela kwadala bangena enyameni bamuntu. So nalo myalo thina bazalwane futhi ngakhohlwa bazalwane ukuthi uNkulunkulu akethi enkulu nangabantu bangayitshana abakanga sebenza kanjani ungethika ngayitshana ngalenye langa ukhanzisa kulabanye selihlathi sicuba la balayi bathathe icuba balehlathi yabo. It is a blessing for people ukuthi bente enkosini ngeminyenti. That is what we are here for. Shumalela lo. But uNkulunkulu usebenza ngaleli. Benati ukuthi moya engcwele kutaba emhlabeni. Bantu baqanga labagcwaliswa babhajatiswa ngamandla kamoya engcwele. Kwaba ifamily, not a church. Then what a family? Kwenta kamoya engcwele kubantu betive baqanga kwaba wehla kubantu betive endlini yakhoneleyo ekhaya lakhe umndeni wakhe bakabakhe nenkosikazi wakhe bathi sicubana nje ngesibani angibaphewa ngani bathi kwehla umoya wengcwele kwaqala yena ezulwini uNkulunkulu wayakha lento wathi angithumele sibonakaliso ukuthi ngiyimi ngifuna lokwendeke manje lokho yabo. So uNkulunkulu usebenza ngaleli nanihlangene. That's why nanihlangene ase sonke isikhathi kadzani expect ukuthi uNkulunkulu angedala noma nisendlini noma nikuphi nahlangana egameni likaJesu ngoba uthi yena nanihlangene egameni lakhe manje babili noma bathathu enjani. Always expect something nanihlangene la ngahlangene ngiyidumisa nje sibazana siyabona umbona ninqobile umoya wakhe spirit of Christmas. Niyabona lo that spirit of Christmas ninqobile khona spirit of Christmas in a negative way but in collect ngoba na edla uNkulunkulu bazalwane neta stokhona. Hallelujah. Ngithenge kafuthi lenkosi bazalwane siyabonga uNkulunkulu sokushilo ukuthi sekusele kancane singene ku-2025 sibonga uNkulunkulu ukuthi asikaze singcwabe esonweni. Amen. Sangaze siphuma ukuthi libandla liyohola umngcwabo ekhaya sithi lemzalwane wakhe. uNkulunkulu usethe umsebenzini siyethemba usawungena ku-2025 naleyo blessing bazalwane. Ngakho-ke ukhona bethu sangena ngo-2025 nguloyo naloyo bazalwane. Yabona asikho la muntu dlala into bukana nekutoba negama lesono kepha silapha bazalwane ukuthi silode emazembe ethu ngoba nguloyo naloyo enkasi wethu unenjongo uNkulunkulu naye labathi i-purpose. La ude nje umuntu nje reject nje umuntu nje longenamsebenzi akuhambi kanjalo in the body of Christ. Wena une-purpose. Before you leave this world, you humbly live. Feza your job. Ngoba ngiye ukuthi ngayo le awufika phambi kwakhe. Angathi usisokuphile feza injongo yakho kona uyathi ukuthi khona le la. Now ungathi then you are getting delayed. Uyabambeleka. Be busy nge-purpose yakho. Ake sifike kwazincwadi kaMateyu chapter 14. Sifisa nje ukucisa abazalwane nekuba bavusetela kusaqala umnyaka wa-2025 sibazalwane siyabonga ukufika kulesuku soke siyabonga ukufika lapho la Sunday
isiyo nami nje ngifuna ukubona phela kuthiwa ngobusuku ngicabanga epurpose yami ukuthi ingabe Nkosi ngihamba kahle sithi ngiyele manje ifethe injongo yami ngilona bala lami nami ngiyekela uNkulunkulu le nasemhlabeni ukuthi ngikhombise phambi kwakhe ngale lezi ngoma bephaka le femdumo lwakhe kusekho kusebenza so awufundzele uqala verse 22 sigcina ngo 31 Matthew 14 verse 22 sigcina ngo 31 hallelujah mfundzele libagcwele isito ukucubeka Jesu wase utshela abafundi bakhe ukuthi bangene esikepeni bahambe embili bewelele ngesheya yena wasale akhulula icumbi lebantu wathi asakihambisile icumbi wenyukela enthabeni yedwa wayawuthandaza wathi made kwadwa solo ayedwa kuleyo ndzawo sikepe sathi sesihambe emakhilomitha lamanyenti kusuka emsenzeni sashukunyiswa ngemagagasi ngobe umoya bewuphambene nabo kwathi ekuseni kusendlini Jesu weta kuwo ahamba etikwemani bathi kube bambone ahamba etikwemani bafunzi besaba kakhulu betfuka bamemeta ngosaba bathi sibongo Jesu washeshe wakhuluma wathi ningesabi manini isibinzi ngimi Petro wamphendula wathi Nkosi nakho nguwempinde into lapho kuwe ngihamba etikwemani Jesu wathi koda ngakho Petro wenda esikepeni waya kuJesu ahamba etikwemani kodwa wathi kube abone umoya ukuthi unemandla wesaba asaqhila wakhala wathi Nkosi ngisinzise masinyane Jesu wethu lasandla sakhe wambamba wathi maye ukukholwa kwakho kuncane mbo basangena esikepeni umoya wabinza amen ngifuna bazalwane setawugena nje eminyakeni yomusha sizindlela nayinzaba lekayibita ukuthi kuvuka ekwehluleni kwakho noma rising from your failure uvuke ekwehluleni kwabana kwakho nangabe nonke labinike ithuba lokufakaza la bakhona labanye bethu la labangahlala phansi ekhaya ngenxa yalolu nyaka lo lobaphethe ngakhona ngetinto kulomnyaka lo labahlangene nato lapho behluleke khona lomunye angathi longla etifunda e-university e-college esikolweni ngihlulekile tigcwala imihlo yemithi lomunye angasukuma mhlawumbe athi bengicabanga ukuthi budlelwane bami nasibanibani noma naleli khaya elithide sitayilungisa lenzaba sigcine sine breakthrough social sesikhulumisana kepha siyaphela lomnyaka sobe safundzana asikhulumisana ngoba umntana kaNkulunkulu baba ufuna ukujabulisha lo ukuthi breakthrough akamina ngehlulekile kulungisa inzaba yami nakwesibanibani uphela umnyaka uqala lomunye so imile lezo siyacabangisa lasibanibani lo mnyaka sukuma athi benzi izama ukwenza ibusiness kepha ngihlulekile iwill business yami ngihlulekile sengiva ukuthi angidube ngiyeke mhlawumbe lomunye futhi angasukuma athi kutaka moya spiritual ngilimele ngihlulekile I want to contact uNkulunkulu kufikela but ngihlulekile kamoya ngihluleka kutaka moya sengisengemukele ukuthi mina ukholwa kuyangihlula ayimefela asume lomunye abeke phakathi lomunye ukuthi kuyangihlula ngiyayimisela sengikholwa but ngihlule ekhaya ngihlulekile ayimefela spiritual I fail spiritual ufakazi lokhambe kwamunye wenu la ngithi ke bazalwane leyo leyo ayisisha ayiqali nawo ingcebo yaNkulunkulu lemphitha imfakazi
kuthi kwehluleka kunjani na kukhona angithi kunjani kwehluleka nemfana kaNkulunkulu kuyendeka ehluleke nzawana thide ikakhulukazi kudala moya. Peter can stand up and say, look at me. Umfana kaNkulunkulu uhamba lapha lesikolo bembethe inyama bazalwane kwehluleka failure is there into lekhona. Hallelujah. Awulayi ngendaba esifunzayo le. This man of God Peter lo waphetha uJesu asazilile wahlala ubusuku bonke abazilele before abakhethe asamkhethile la uPeter nawo ngalelinye ilanga babona Jesu bafundi uyaqhamuka so utamanje utayisebenzisa sabo uhamba ukuda Jesu yena etikwe mad uthi Peter ngoba nakuchaza Peter bazala bekayibhodza nemhlahla anana ngafuna ukungena phansi matafula bhathi abantu abasakabona ngabhathi abantu base matafula no bekane mhlahla athi vele ngkhona kosinkhona ngifuna thini lapho uwe nakubona Jesu ambethuke manje uthi inhlahla ngibona yena namhlanje ngifuna ukuthi angigrante permission amemetele ukuthi namhlanje ngami ngifuna njengaye ngayenda le nto uthi Nkosi nangabe ngibona ambethuke manje ngitshele nami ngide nami njengabe ngibethuke manje njengawe akazama Jesu nwayihloko nokuthi acala ukababa wathi kulungile najani what yakala ndoda kaNkulunkulu yehle stephen yehla enajani yehle ndoda kaNkulunkulu utawumangala ukuthi emhlabeni wonke bazalwane in history nakuphi noma kuphi emhlabeni wonke seloba khona indoda leyahamba eduke manje ethi yawetha nje ngikhumbula masinyane mbani Peter wena ngaphansi kwaba emandini kaJesu babukene bayambona Jesu ambethuke manje naye wathi nami ngikhona ngihamba kwani ethuke manje kodwa asahamba yena la kulamanje wase uyabona uyeva uva esambeni wabona nabo labathi besilungu nabafunzile wabona circumstances around him simo kusinjani lesimhaqile wakusimo sinde sobazalwane emagagasi nemoya waphindele simo wasiva ngindlebe aweka ukuthi angiboni kona nje kudlala ngibona emagagasi mphambala futhi ngiyawabona ayaphakama etulu nabataphela ngeke ngibenzela amagagasi ngeke ngicwile la kwaphela izinto ngeke kuvele imfihlo enkulu eshaka la idle la kwavela circumstances la waweva on nakubona lokho bazalwane ifela emandla edoubt yambamba embuka Jesu yamqhilisa wafela embuka Jesu wehla wayaphansi wehla wabona sinyaqhila nyalo nasekuseliso wasememete nakhona umemeta waziyathetha wezithi Jesus sengathi Jesu bekabhekile ukuthi vele ehluleke uthi awunaki Nkosi ngiyashona ngendatshana ngiyashona uyakwazi phethe kwesihluleka spiritual ifeila yakamoya kufeila ekuthetha uNkulunkulu kufeila ekuhambeni kwakho noNkulunkulu akwazi 25 kubesha but Peter is a ground witness where we think Peter knows ngeke nje Peter umzalwane nakangimele umzalwane akahliya kwethu uNkulunkulu kahle bekangeke Peter amhleke because he knows he's a ground witness
khona kwehluleka ekuveni dakamoya waqhina kuJesu washobela wasefakona siyashobela wasememela uJesu. Haleluya. Amen. Dale wakala very strongly. Kulo kuya kuJesu take very strong. Huh? Yabona nje wewe womathi wewe namhla ipastors dale usaphila but sekusiwa ngawe lo asanza khona kuya ngawe dibale tilo lo tenda asanza khona asanza khona lo wa esonembeka lo bekamuzi lo bekakusho lo bekatolelana lo bekatolele lo bekajesa khona asanza kuthile lo bekalidoji lo bekalosi ungabala tilo lenyenti ngawe usanza kukhona usakala first steps dakho. Those first steps like Peter, he started very, very strongly. Hallelujah. Huh? Kodwa bani uwe bazalwane nakabona ama circumstances aweva namayindlebe abona kuteteka wakala bawudosa phansi wakala shona yale balima labantu Jesu akhona. Peter akashona phansi Jesu ambona athi nawo umsindisi wakashona. Ngiyakuthandaza ukuthi ma-2025 uNkulunkulu asendele umusa sithi stay afloat. Hallelujah. Huh? Stay afloat. We are not going to do you can fail, but ngoba ngona bazali ukhomiti yami kakhulu namhla nayizaba rising from your failure lomnyaka. Izaba isina rising from your failure. Ngiyo leka kubeka izaba Peter. Rising from your failure. Ngoba namavu utakutshela sekamthona ngeke fail. Mshokile khaya imahlule. Labanganga webonke labasha labanganga bahlule nje na. And then wena uhluleka ngoba vele wena usihluleka. A B C wehluleka vele wena. Ngisikele namuhla. Akaqala 25. You can rise from what? From your failure. You can rise from your failure. Rise from your failure. Like now uhamba ngehluleka, uhamba ngenyeba, uhamba ulenze ubambe ibhoksi lakho lemgwaqo emoyeni. Iphethe ibhoksi lakho lemgwaqo emoyeni. If you can rise from your failure at 2025. Hallelujah. Bazalwane. Yabona nje la kunomuntu lapha bazalwane. Njengoba sengishilo ulebeka stone nje masa fasa la umbekela but umbeke nje umbeke usofakaza namba sofakaza impela ngiyakutshela bekungashoda yinto umzansi aphethe isiguqo labithi isimemo baphendukela bayitha now saka lo saka dinyathelo takho tekala with Christ very, very strong and powerful. But today some things have pulled you down. Put you down. But you can rise from what? From your failure. From your failure. Hallelujah. Amen. Wala Peter bazalwane ukhwile wathi ukhwile ba angikhwile Jesu. Never. Never ukhwile Jesu khona. Labanye la bazalwane they are seeking Jesu khona. Moral life. Yini moral life? Niyazi moral life, niyazi. They are seeking from their moral life. Moral life kutiphatha. Labanye bayakhwile kuphathele. Omake baphatha abantu abasha labaseke mateenage. Emateenage baphatha abantu abadala. Live is a puppet, your moral life. You are singing
in faith. Sebab kita ada makam nanti kita nggak so because you are seeking, you are faith. Lalu apa pilihan? Peter is a witness. Good see, Barcelona. You can fail. Hallelujah. Spiritual. You know, even if you live back in a corner, you might see matter. Good see, say, Sule, Barcelona. Sebab nak tandaza untuk kufanya. Asa kwenda na asa kwenda. What you know? Tandaza is one ministry. Inkonzo leyo lesithakasela unayisienda kahle lesekubuyo lesienda kamelula kuthandaza bazalwane. It's one thing lesigijimela kuyo kunjenge chorus. Ase kwenda. This church is spiritual. Sebadle sikhuluma iqiniso la. Yeah. You can't please me. You can't please me. Why? You can't please me. Losi how uthandaza. Kumele nje uhlabela ichorus esithoba uthandaza. Asengibone ke bazala bathi. Kuyentele uthandaza ihlweni. God bless you for the children. Kulungule ngosi bathi sikhuluma things when you flesh. Emthandazweni kulapho khona bazalwane lapho sina bakholwayo sibanje khona you know singaba nama-ticks amanyenti ticks maningi but bese kuthi bese kuthola igcineni 9/10 kuthiwa kushoda i-prayer kuthi singing time ngoba lomunye angaqala ukushuma nje akhiphe ukushuma iyamngena lenza ukushuma yangobala kusayinkinga la but kuyamngena because wesoka uyakhe siyamemali lomunye ukhale ukuthi good lomunye ubenje uyathi nasekutele somveli wena yonke indlela ukuthi uyaya but when it comes to prayer that's a personal ministry that is to do alone before God that personal ministry bazalwane bese kuvuka la kuvayina fumadoda lapho lamatima lapho kuvuka amadoda lamatima lamthu lelenye is the boss of the earth kuvuka kanye nyama what's how we tell us awenjani noma siyazama uthandaza wedwa boss bese utsisanga usiteke asewufike inzabeni asekufunganwa asewufike ukwatiswe asebenjani bese emhlanganweni you are the main speaker now we have to speak alone before God and speak your heart before God as satane nyama ngeke uvengathi ufika somiso la emlonyeni semagama ayapressure emagama uve entona tenyanyawo uvengathi inkosi ka prayer awuyiqalekisa nayi lesifazana sawo prayer wash your hands for others inyama is a servant of the devil ungaqaphela pray bazalwane Satan ni madimoni akhe onke akayifunda lokholwa wena ungafakaza basathandaza we pray lokho njengoba nje sitawuya kulo kanjani basi online prayer bazalwane yeah but nasungaya uhlale phansi lalela uhlale phansi nje ubeke ukusebenza utakuva ukuthi unyenti lakwetha kahle ndaba uhlabe lapho prayer hallelujah labanye sibaphatha ngilimi nematingekho dilimi nemafoko ngetingekho but the genuine tongues bekwanje dilimi yokuyaphela the things to appear spiritual phela kukhona lokho kushimaya ngoba ngizawuklasa
There are those times that are not truthful, but the core piece of something is spiritual. That's why what Paul akafundisayo ngiphothi kamoya wathi akube khona wamtshela uMethod ukuthi akube khona siphiwo sokwehlukanisa inani. Khuluma sekwehlukanisa inani. Because wakhuluma ngamoya wemama longasiyo. That's why the gift of discernment is there. Sikathele kwephoyisa. Bantu abaphoyisa kweleso ngaso abafosa kamshazi. Akapoyisa kwesomshwabanzi afuna sayibothabisa edela konje futhi. Ubhekani soy ngokwena under the anointing of the gift. Ngisike bazalwane ukhanje kuzokuyenza isibhakela yetinto akusathandazwa. Awustrategize ukuthi sitawuthandaza kanje bazalwane. The better part of the prayer day, of the prayer night, because there is this thing, the devil in the flesh. Including Peter and us, when it comes to this minutes of prayer. Jesu ulungisela besiphambanweni lapha yayi Jesu uyahamba uyothandaza eGetsemane. You know these three men wakhetha Jesu boJohane na Jacob na Peter as an inner circle. An inner what? Circle. What is happening? Because ukhetha uJesu uyothandaza naye. Bahamba naye bayothandaza. Watu za Mungu phela ahamba lapha ukuthandaza phela msibongo. Jesu la sokubhekana isipambano. Bakala. Uthi nina uthandaza la, mina uthandaza lapha. Wena Jesu thandaza ni watu mthandazo wako. Na abantu abantu za Mungu lapha this very God bafundisa kabuya la kwanza ukuthi inceke abantu bekhona noma lele njani. No, no, pensa madolo, pensa madolo, no, pensa kansi milo, nego, o Jesu salele, ni coração dele. Hallelujah, Jesus, hallelujah, God, we thank you. A Peter Jesu, Peter seconds, Peter Jesu be the move out. Asange machantangaza ngiyabuye nani ngiyabuye nakati yabuye la kanti madoda kaNkulunkulu lapha akhamsilala balele yabona khona umuntu wasalwa lo bekedelelana nakho ngibani uJesu. He never raised his voice. Aseminyaka wesithathu lomnayo yini lendoda endala. Nifuna kufundisa njalo. Kanti befundisa ubani? Entabeni bemnani, yonke into bemnani, ngentando ngekubembibeni. Angisana nifunze. Cha. Jesu lakhona babhekedelela nabanye bantu emthakathaka babo. Kanti Jesu phela beka super spiritual than all of them. Every mankind. Jesus was super spiritual, but Jesu akabanithethe isibantu behluleka kwabo. Wow, it's people from the same ways. Nakapia mstaki, ukabanga sibevile. Ukhande madoda jana. Oh. You go back prayer ngokulala. Alele madoda. Nala, usho same ways. How benele things na ngora belina. Niyabona ukhaphela kusonze. You know? Khuluma Jesus, so sonze. Akusikhaze mnala. Awufike leyo madoda. Leyo uyakwazi Peter kwehluleka. Kwena jana kwehluleka. Nasuka lapho Jesu bazalana kwase bakhuthatha nje. Ebakhuthatha. Emahamba bakhuthatha ngawo niyawathi bazalana. Angithi. Niyawathi. Bakhuthatha. Esikuza kajaja behluleka. He encouraged them. That is why now from Exodus 3 verse 1, go Peter and John.
leBhayibheli lithi base badakhela ihora lana lithi ihora labo lemthandazo they became giants uPeter naJohn in the area of prayer. Ujesu wabakhuthathile wabakhuthatha wabakho wabaqinisa and they became giants. Ngiqondele ukuthi Peter uyakwazi kwehluleka bazalwane ngisho emthandazweni ekubenta kamoya ngisho empela yathi kakhulu wake wehluleka ngalena he failed. Niyathi phela ukuthi Peter bekamlandela Jesu but ayingcweti kuleli into lesithe ibusiness yabo lebeyisebenza ngeyathi ngiphi business yabo fish ukuphilisa nje emhlabeni nasenyameni. He was sort of a professional kulo waphila ngalo bakwazi ukufunda intanga naselila fish phela nje kufanele udweba usebenzise nethelenge na udweba futhi udwebe lapha nasemje sidiba fasishole kangaka ngaba professional akwa. But one day Peter failed. Now look like about what can on wehluleka Peter. The Bible reads wadweba kusibonke nakusekhiphe manager manager good fish. Ngiyakaba fish wena kwasela noma ukuthi no namhlanje ayisebenze yayike ifeyila bazalwane ingabuyelisa udrube when you are about to nasesekancane when it kuba kwehlulele makwele udrube uthathe isinqumo uyeke into leleke sesekancane ukuthi uphumele kwehlulele yeke la Peter wahamba washimanya yakhe hluta yeminyaka sokuye ekhaya. Was just no, this cousin. Then come that way. Ukanzi washimanya yakhe. Manje kunjani so? Kunjani? Waza kubeka. Ngihambe kubeka sengihile. Was just that. The fancy way nginyalo. Thatha lamanitha sentence. Linajani? Thatha lamanitha. Sentence. Wathatha waphose khona lapho wathi nyalo wathi nje kasha. Le ejuleka lamanitha. Ubambe fish. Yeah, uthi wazi wabitha nabani batombambisa. Batombambisa. Emanetha sakwela shit. He rose from his failure. Ngenxa ye-counseling ya-Jesus. That's why nawuhlelile bazalwane futhi wayeke ukuthi ubalale abantu bafanele ukweluleka. Wenjani? Balale. Ngoba ingilosi ngeke ukhole ukululwa ingilosi. Ingilosi nakuhamba ungafa umuntu osenyameni awe umehlithi. Nawelulekwa, nawutshelwa ukuthi indlela yokunqoba this downfall lokuhleka lokuko do ABC. Nakufika Jesu amunawukhuluma ntilini nawe Peter amunawuyela ingilosi ngithi nje mnethatha the same mess waphose kujuleni. And Peter rose from his failure because of accepting that counsel from Jesus. Hallelujah. Izabane abahlungu bazalwane ngesikhathi Peter sebambambile Jesu leka mpriest omkhulu niyatenza asabanjiwe Jesu lapho shayo kahlelo kafela kamanzi enza yonke into leyo nezinkulumo zonke letimbi longaticabanga mhlawumbe inhlaba longaticabanga wena konke Jesu akanje sekulungele ukuthi ayisiphambanele libhayibheli lithi ngoba hey bazalwane yabona kwehluleka ngeke failure is not usekumuntu. This great man of God liyakanyathela lwandle yakanjani nyathela lwandle kodwa manje ukhankasa ngani ntombazane encane angiyabengani noma ingaba nisimelane nje entombazanyana angathi bayibese intombazane encane
ngubani azawubonga intombazane encane akhithi intombazane akhithi ungazi sibayaphi ukuthi lo muntu okhahlelwayo lo wayekile kafuneke ahambe ebatshela abadala batangixomelisa bangibonge bajabule ngoba mfundo abantu uyadingana ngalapho uthi khona uya babela ukhona babela uya mkhulu khona nomunye balibona lo bantu wabona lo angicabanga ukuthi wabona hamba na Jesu makhulu ngalo kepha lo ngimbonile lo muntu lo behamba naye wahamba naye waseGalile kwazi ngathi nginasiyobona lo muntu ohamba lo muntu lo uthi namba nanga kwesibili sikuba ifono tisiyela lokubhata sakhe bathi namba wakala Peter kwathi ngene emoyeni nakhuluma ngetilimi uma ufuna kwenta njani uthi nguyena babe behamba naye babe batama kuswata Peter Kado ngana don't kwathi uye nami babe nami chokhuluma wakhe babe ukhuluma njengaye lo muntu washa uyofika kwamthatha lo muntu lo ngizansi ngibona nje in my life amad wakwanda amad kube mhlawumbe umuntu uyafuma ngedada nakho nje amad wathi nakanti abafunga ukuthi iBhayibheli sofunga ukuthi angimaki lo yashobela yankulu in the sea of failure wabhabhana isifo Peter kwesibuyela lokuzama lokho umatanise nabo walala phansi Peter iBhayibheli sithi Jesu wakubhakala bahlangana nemehlo mboka yabona sikhonda Jesu sikhonda Musa lo jana nomngamthuka akafunzi ubuye ngezambama zomthukile kanti ngebenikela kuwe webele noma shonke amahande nikhona amadoda anamsebenze khona wena efaka khona wena na ubuye kuwe akafunzi noma ngeke khona liba ngebelowo ukhuluma sokudzakutshwana ukhuluma yonke leyo akafunzi na ubuye kuwe tomorrow utabona haleluya nikona masala batla mkwano okuphuma phetho kithi awukhaya khona Peter na ukhasa ngemehlo lakuliqiniso emehlo ajesu kwamandana mbuka uhlaba into yaphezulu lekhasi kishima phetho akhanya bethe awungezi wakhasa ukubaba ngilamehlo ajesu nikona masala the man of God failed. Ngesikhathi lesicritical. Esikhathi ejawusemhlaba evela kamoya. Lesikhathi lapho inkosi ibhekane khona nokuthi luntu lo lusiziswe. Wafaila Peter. But makabona ukuthi he rose again from his failure. Hallelujah. Niko Jesu ngoba Jesu kuyihlitiyo wanayibuka lehlitiyo wabona kuyihlitiyo leyo yamilole iyopha ekhaya yasona wathi Peter savukile lokho mama nitshele na Peter ukuthi nahlangana naye kuphi na eGalile ngoba abafundi nje uyathi Jesu umuntu osempini umuntu longalali umuntu okhala every day umuntu okhala every day umuntu ongasazi ukudla uyathi Peter mtshele ndohlangana naye eGalile he rose from his faith angabanjwayini uthi ahlangane nawe nguphi wena lokwehluleka lokucabanga ukuthi it is so big kangako lokuzwa Peter
ukufika abahola moya yokucabanga ukuthi wena ngeke lizuza ukatheka. Haleluya. Siyambonga uNkulunkulu ngoba kuyavukeka kule nkolo noma uJesu kuyavukeka efamilini noma sifikile noma uhlwayile kuyavukeka. You can rise from your failure. In 2025, you can be different. You can rise from your failure. Ungaqala ungene 2025 ungene thuluthalo. Kanti ukhona umuntu lo wena uvuke ekwehlulekeni kwakho and become a giant, spiritual giant. Basaba. Basaba. Mhlawumbe leza kuwangile. Uhlala imiyalo ufawukhona ukuphakama uqalisa again from your faith. Hallelujah. Asengcine nganampo. Ngifakte nganampo. Ngiyacela ukudaba tsafuna ukukhuluma lezi. Ngifuna ukuthi bazali sithandazanyana. There is always a second chance. uNkulunkulu. Ngiyabonga. uNkulunkulu awuvali unyaka. Ngaso sonke isikhathi likhona ithuba lesibili. Always nobody. Noma sewendeni lithuba lesibili, the second chance. It's always there. Ndawukhumbula uprofeti Jonah bazalwane. He became waba ngumprofeti mvangeli lonemandla namasabo eNineve. Ngoba uNkulunkulu kwaphinda ukuthi ekwehlulekeni kwakhe aphinda ukubuyisela emuva ayoqala kabusha. Waqala kabusha sanemandla wavuka efeni kwakhe liBhayibheli washumayela ngaphezulu kwabantu abaningi. This prophet evangelist first time wehluleka wehla wavele express emathile ethi sweet fish wabaleka wethathalejane emikhumbile eJopha ophekopi yonke inyakanya mntama kubaleka failing God elubidwe lamilana. Kepha makabona ukuthi kulembe suku wavuka irose again from his failure. Hallelujah. Nimkhumbule ke bazalwane njalo Mika 7:6 namabengibita kahle. Lezi ungajabuli ngamsasa. Ngoba nanguwile ngisendaweni eminyama ngisesigodini ngiyawuvuka futhi. Haleluya. Ngiyawuvuka. Kungumthandazo wami. Akungenza ukuthi mangibalelani ma-2025 kuthi wehlweyini kwenzekeni bathile abantu ngawe usokukaba ngawe kanjani wena sokubona unjani esathamisini ngawe akunenza bona bonke lokho ithi mina ungavuka ekwehlulekeni kwakho and become a giant, spiritual giant in 2025. Hallelujah. Amen. Noma